Dobrodošli u još jedan dan sa mnom. Napravila sam kafu, uključila laptop, odabrala šta ću da obučem. Spremila sam se, očistila sam lice, umila se, oprala zube, ispeglila kosu, a napravila sam ovo piće koje ima mašinu da pravi gaziranu vodu, dodala sam ovo kućeva kole, napravila sam nešto jedan i mazala sa mačkom. Nakon toga sam spremila za ovaj dan, našminkala se. Dobro jutro ljudi, dobrodošli u još jedan moj video. Danas ću obrađivati jedan video od juče. U 8 sati imam jedan mali razgovor. U posljednje vrijeme sam počela da razmišljam da se previše stresiram i da non stop nešto radim iako mi je potreban odmor i da se samo rezultati važe, a ne koliko sam zapravo radila, jer ukoliko radim pogrešnu stvar neću nikada napredovati. Tako da mi je to sad neko u planu da više vremena odvojim za kuvanje i za sređivanje mog stana, da mi bude i prijatno u toj atmosferi. Još jedna nova stvar koju sam radila je da sam počela da vežbam sa tegovima. Prije sam se brinula kao šta ako vežbam sa tegovima dobit ću neki mišiće, ne znam ni ja. I sad sam to počela. Shvatila sam da postoje steroidi i da zato ljudi dobiju mišići ako nekad ne vežbaju toliko i sve to. Tako da ja ne želim više da se opterećujem time, želim da vežbam da mi bude lepo, da nemam više stresa, da budem zdrava i naravno da napredujem, ali bez nekog pritiska. Tako da mi to sad neki plan. Malo mi fali da uspijem da radim špagu, nadam se da ću danas to uspjeti, ukoliko uspijem snimat ću, ukoliko ne onda u nekom drugom videu. U suštini krećem da živim neki mirni, tradicionalni život, a ne više da jurim na sve strane, bez da zapravo nešto bolje postignem. I uz neki mirni tempo, ukoliko se dovoljno trudim, mogu da uradim iste stvari, čak i bolje, zašto ću da smislim zašto to radim, da imam neki plan, a ne samo da radim bez da imam zapravo neki cilj. Tako da to su mi neka razmišljanja koje mi prolaze kroz mozak. Isto mi je potrebno mnogo vremena za učenje, osim ove škole i za neko drugo učenje, da razumem neke stvari, da razumem svijet kako funkcioniše, tako da to sve više gledam, više nego što samo radim nešto i da snimim i da pravim, nego bolje da jednostavno sve to razumem. I da pravim ove vlogove mi nekako baš dosta opušta, ne znam zašto, tako da koliko vam se sviđa stalno ću to vam pravim. Pa krećemo dalje sa danom. Uvijek sam žela da imam sređenu kuću i uvijek me griza savjest kad idem da sređem, da radim nešto pametno, odnosno da učim, a sad sam shvatila da je ipak to bitno, jer je bitno kako se osjećam. Nemoguće je zapravo koliko sam pritisak ja sebi stvarala bez ikakvog razloga. Prebacila sam vežbanje za uveče, a ovo za ujutru, neko mi to baš odgovara i baš mi čini sreću. Usisala sam sobu, napravila sam neku grickalicu i krenula da obrađujem ovaj video. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. Grickalicu, mazala se ponovo sa mačkom, napravila sam toplu čokoladu i nastavila da obrađujem video. Zapravo je duži proces nego što deluje, tako da će uskoro pasti mrak. Ovdje sam obrađivala sličicu i objavila sam video. Prešla sam milion pregleda, a sada se spremam za taj razgovor koji imam 8 sati. Napisala sam neke stvari koje ne bi smjela da zaboravim za vrijeme ovog razgovora. Prvo sam podijelila dve kategorije, obavezno i opcionalno. Obavezno sam stavila da budem prijatna i ljubazna, čak i ako mi se nešto ne sviđa, čak i ukoliko je ta firma neka prevara ili nešto. Opet to su samo ljudi koji tamo rade, da ja stvarno budem normalna osoba, pošto ja znam da se naljutim. Sad sam stavila da pogledam i proverim proizvod, da budem sigurna da nije nikakva prevara i to ćete ipak vi da gledate, eventualno da vi kupite. Tako da moram da budem 100% sigurna. I uvijek imam tremu kad imam tako neki razgovor, ne znam zašto, nadam se da će to vremenom da prođe. Pa ću naravno da vam kažem kako je bilo. Snimat ću ovo samo sebe kako pričam, pošto ne vjerujem da bi ta firma željela da snimam i njih. Iako sam je pogledala više puta, baš im je lijepa stranica. Ja sam se potrudila da zauzmem taj deo kao zarada na internetu, tu oblast na YouTube-u, kao i recimo za nemački, engleski, jer sam svjesna da je slabo tržište u Srbiji i da je mnogo teško da budem klasični YouTuber i tako to. Ali zato sam se trudila da nađem te neke oblasti i sad recimo ove videe koje ovako redovno objavljujem, oni imaju tako ispod 1000 pregleda i tu uglavnom imam osobe od 16-25 godina, naravno mogu svaku analitiku mogu da vam pošaljem, ali opet ako bih probala da se probi neki video kao recimo 240 € za jedan dan, onda moram da smislim tako neki naslov i onda da direktno ciljam tu neku grupu. Da, bitni su ti ljudi koji su uvek tu, ti koji dođu, oni gledaju moj svaki video i ja sam toga svjesna i zato se trudim da njima pružim neku vrijednost, a zatim da kad nađem neku ključnu riječ da direktno ciljam da tu probam da imam više pregleda. Kako to da postoji ta neka granica? Da, super je to što šaljete preko maila, ja sam probala isto preko stranice da kao direktno ljudi preuzmu moje riječi, koje kao, mislim ja prodam za $2, ali. I onda sam isto na kraju ipak ja pošaljem preko maila, pošto to skoro nikad ne funkcioniše. Da, htjela sam da vam kažem,
najbitnije mi je da vidim proizvod. Znači, ukoliko bismo krenuli sa saradnjom, da dobijem sve te pakete, da ih prelistam, da vidim, da budem 100% sigurna, pošto ja sad imam i stalni posao i nije mi YouTube nešto od čega se trenutno živim, tako da ne bih da rizikujem. Voljela bih da ako vas budem predstavila, da to zapravo ima smisla i da bude i da na neki način duža saradnja i da jednostavno kažem sve iskreno vama, tako da je to zapravo moj preduslov. A sad, po ovome što sam vidjela, sve je predivno, zapravo nikad nisam imala lepše obrađenu stranicu, detaljniju, svaki zakon ste napisali, sve ste lepo radili. Tako da ovako, na prvi utisak bih mnogo voljela da radim sa vama, jedno što bih voljela samo da vidim te proizvode. Koji su otprilike poslovi koje predlažete tim klijentima? Što oni mogu da rade? Meni za moj video, recimo kako naučiti 100 reči za mjesec dana, 2000 reči za mjesec dana ili kako naučiti nemački. I onda svi misle kao, mislim, ja sam to stavila kao super tehniku i ta tehnika meni stvarno pomogla. Ja sam imala 500 na nekom testu i tad sam shvatila da to zapravo funkcioniše i tako sam učila i sve to, ali oni treba da shvate da je to thumbnail, mislim, to nije teoretski i moguće i sve to, ali kako, i onda pišu komentar kao pa nije moguće, pa mislim, a šta ste očekivali, kao, mislim, da. Ko vam radi dizajn? Niti smijem. Zbog vize, tako da to sigurno nije opcija. Upravo mi se završio razgovor s ovom kompanijom i prezadovoljna sam, sve mi se sviđa, nije nikakva prevara, nije MLM marketing ili nešto tako, nego jednostavno kao škola, kao neki kurs informacije, kažu vam kako zaraditi novac preko interneta, imate razne pakete i razne mogućnosti koliko možete zaraditi, a to su izračunali tako što su gledali koliko prosječno ljudi zarađuju na tim raznim platformama i koliko je realno da možete zaraditi na kraju mjeseca ukoliko radite toliko i toliko vremena, tako da nije ništa ono zaradite na brzinu ili preko noći vam pasiti novac, nego oni vam daju uputstva kako nešto možete uraditi. Ja sam rekla da mi je mnogo bitno da vidim šta je to konkretno i da mi pošalje taj ceo paket, tako da će mi oni pasiti paket i on će tačno vidjeti šta je to i da konačno odlučim da li ću da prihvatim ili ne. Pa ukoliko budem, on će da vidjeti mnogo više o njima, a sad idem da radim neke vežbe i posle spavanje. Sad mi je vrijeme za vežbanje. Spremno ću vežbati patrom i krenula sam da vežbam. Prvo neko zagrevanje. Gonna eat and make mistakes real fast, then you learn how to beat them. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I jupi, končno sam uspjela špagu.